na bon sabin hi channel mangin paka ye suminin kain le movin la phalu ta jing ho ni na pi wa pathin thui ma na ngai zia tieng le hi channel na ne be ji in na koma ki pa thu ka sei no men pathin tung ke sei ho mangin pathin na bo hen lang na het na supung hen lang thagaw lam thua gil zo a pathin ta sana na khan to ding ka dei sai kana kain hlan nin he ki pa omin pathinin dam na ei pevin athua holim theina phat phai ga nei kin ji ovin eoing pau paka Yesu Krista min thing ka thang vai na hi tunia ka to pi ding hi isei khom ding oba ka hin la do nom hi mi tam tan ina ngai tu pha lo hi chula min tot na ei man le di tange jing hi chi chu a point of view zong category ni a hena ega sei khom ding in ka rein nang zong na phat lu ta jing ei na pe in ananga jin comment box ho aki hongin chobana contact number WhatsApp number aki ko jin iti pha la ya yong aki ho thein tiang cha ki ho to theile isi khom jing the hi ti to pathin thu thinga ga lu no hi ti ve romi te hinga so cha po le khathot munga chang som le chang li na a ko na hin pathin thu ananga je ti vin ahi wangin adama pat mose gedin adam su khil banga su khil lo ho chunga jong thi na chun vai analo sa hi adam chu ahungding palim banga umahi adam chu hungding palim banga umahi warjon dangi se ma hi evi se ma hi le adam chu hungding palima se ma hi ti sino kis ko yin hi dunia I thupi ding hi paka Yesu Krista athi na hi Christian te dinga ikinga na pen ta oi so cha polin korin mi te hi nga le kha thot na chun paka Yesu Krista thi lo hen na thoki lo hi le ka tu thang sa mo hi mo se hi ati nang le ke jong ita sa no hi mo se hi ti na lai ya Christian na ekimin vo na van gam lu dinga ekinep na chon phat na lampi a ki hambol tentna ipan na ho jo si abul chu paka Yesu Krista athi na hi hi che thi na a ko na chu nang le ke that do hi a cham that hi a chu tia ja pathin lama ikile ki theina dinga hi pathin to ko nei hi la ya hin that na to hu hing na ti yong hi mi tam ta aki he thim lo la ki umin aki lo min that na le hu hing na ka sei khen na yong hi silai channel hin video omin part on ani a hi le ana thai to in lang hi yong so na ve te ding in ka hin tim no me hi sat na na to a hi chi sat na na to na zala ko na chu Krista hu hing na chang thei dinga kal som thei dinga dei thlen na sim thei dinga pathin in ei sim naw hi alo pi pakai lo pi na chang hen la ai la mi tam ta in tu ni chan ge ya I he thim lo le ingai tu thim lo chu hi chi Good Friday ni a pakai Jesu Krista ni thum le zan thum hlana akivui itiu he hi chi ni thum sunga hi pat I pathi ni chu athi ai ta iti na gelem nange Trinity ga sei chening ka te Trinity kiti hi Bible poi ti jong na heting kata sa ahil chit na ga sei ka te Google dunga ai lawale internet dunga ga avele chun definition of Trinity hi ga avele chun pa chapa tagaw kibang chena a uma hi le pathin cham kim hi ti a ki se pa achang se a pathin ling lo chapa achang se a pathin ling lo tagaw achang se a pathin ling lo athuma aki go khom che lebo pathin ling pathin cham kim ti a hi Trinity hi ki hil chen je so ti hi a hi le Good Friday ni apaka Yesu Krista tlana ni thum zan thum aum hi pathin nei lo hi taw chula jenemti le pathin nei na dinga chu pa cha pa lagaw acham kim nga ya chula Good Friday ni sung se sia hin chapa athi ta hi le chapa ni thum zan thum sung tlana ki vui ta ji a chu pa to lagaw le pathin cham kim thing thei ta lo ba hi chi Trinity point of view interpretation a ko na chu ni thei ta lo pi chu ye chu Jesu Krista athi a chu
pa le pathin iti dinga hi le chapa pathin hi na pom lowa la ki thailo hi achu a hil chet ho dong boy apom dan jong boy ata sang dan jong boy hi chi point of view ko na je ga ve na hi le thang pi hi chi Good Friday ya je su thi ta je in je su du chapa thi ta je achun chapa pang lovin pa to lagaw pathin jam ki mathing tapon chu ti le ni thum sung achun Trinity point of view ko ni ong chun pathin jam ki minei ta lo hi ni thum sung pathin ni nei ta lo chu ti dinga mai langkana oneness point of view oneness ho chun pathin khada umi he chi pathin chu sim ti la ko na lagawa umai he chi lagaw pathin chu pa anakiti he chi pa anakti na pa chu ton sot pa chu isai bung ko chang guk ma ana sei bangin ama chu nu mei mang cha in mari oisunga hung pengin a formation a dan a khel bo hin a pathin hi na aza chum poi ti hi manne so pom da ne pathin chu Israel te ta san bangin vo Israel na pakai na pathin chu pakai khat se bo hi chu Jehovah hi chu Jehovah chu Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin hin hi chi pathin chu khat ana hi jing jong le ama chu Calvary a thi a mi hem te chon se na ko na a hlat na dinga chun rom bung git ibina hi le dan thu to chon se thu chu ta sa chunga a ha ji achun ta sama ma a zo angai ji achun nu oi sunga ko na ping mi him ta sa hing koi bachan dan thu to chon se chu a zo thailo ji achun pathinin a chapa chu chon siết pu ta sa limin ai ti chu chon siết pu nang le ke mel pu in ain sultan chu tia chu ta sama ma chu dan to chon siết thil bol theina chu as eizo pi wa nang le ke ei cham that sa utai ati cha kila gil jini kon ta ngai to chu he jun paka yesu achun chon siết lo ai chon siết lo mi him apen theina dinga chu mi him chitha a kun hi lo ngai ta chu he chi gui thun na dinga chun ton sot pa isai bung ko an sei chu mari oi sunga thagau chun a hin le khu he chi chung nung pen thagau pathin chu mari oi sunga ko na chu hung ki zila thago zowa hung pi na hi le chapa hung pen ta mi hem chi a ko na ping a hi lo ji achun mari oi sunga ping chu pathin chapa ti a an ki ko hai ta le biological son pathinin thisana ko na a hin ding bang le a khom pi banga chapa igela hi le bible thu tam ta hi ki kal jing dinga mai hi ji achun hi chi thu ta sa phe hung su chu ila over hung chengin Johan thot ki pan to pa bung khat chang som le chang li a he chi thu ta sa phe so ila over hung cheng a chu pakai Jesu Krista min a hin puin chu ti chun ama chun thlatna na tongin Calvary a chun ahung thitan a hi le mi tam ta chun oneness ho chun pakai Jesu Krista le pathin hi na ti win chutia paka Yesu Krista le pathin hi a hi le nang ho ta asanda na jong chu Good Friday a paka Yesu Krista athi sung si chu nang ho jong pathin nei ta lo bu chula ti thei dinga mai a Trinity point of view a kon veong la chun pathin cham kim ti nei ta lo ni thum sum a oneness point of view a ko nai se yaw le he thim lo dinga cha pathin chu thita adang umo ta lo ti dinga mai Isi ajo ilai Bible chang kan zan do a tu ni ai sei khom dinga kan chen choi nang in nong kun ta na ngai tu rong bunga chang som le chang li sing na chun Adam chu anaki sim la ya chun pathin lima anaki sim ai le Adam ki sim la ya chu pathin lim chi ta bang ham koi ma chan pathin mu kha lo pi I ta bang lim lo mi jam mu kha lo pi ai wa ma chu Genesis bung kha chang som di le gup som ni le sagi lang sima hi le pathin chun mi him chu ama lim mong pu in ain sim do tai ati
Trinity point of view hoa pang mo chu naga se kina le ei ho liminati chula ei ho ati hi pathin khat sanga tami chula aga ati ba ai bang anoi le cha som ni le sigi som ni le nai ga se ma hi le pathinin amalim mo mong le ti ki singular man ki ta chu ki kal ngal je na chang khat chang ni ki ka ya chu ta san te lo e ya pathinin adam anasim thu hi tu ni ai thu pi te ki to hi zia chu gun ta je nga la engai to ding chu adam chu leisit na ki se mai mi hem chu leisit na ki se mi je in leisit ma ki le ding hi ai lo ale pau chu mai ga se ale leivu ya ki se mi je in leivu ya ki le ding hi leivu ti le chun them khat khe khen them na ki ne ya leisit na ki se min ti ding le leisit chu leisit pum pi chu le na lin je planet khat chu hichi planet khana ko na chu adam ki sim hi ale literal ta jengin ga lading hi ten lang le hichi leisit ale na len jing lei zo sim mang cha hi adam chu ne ki sim hi ten lang le ale ting ta dan chu i planet tiwa adam chu i planet tiu hi ti na hi apan ho ku ken ho chu ale na len jing le bible in leisit na ki sim ti chu la literal ta jenga leisit na kisem leisit na dinga ipo ma hi le leisit pumpi a leisit zo se mang cha adam kisim le kilom ta ai wang bible in a sei jeng wanga practical a kisim dan evit na hi le leisit a ja ko na kisim cho hinge je ai la leisit na ko na lei hal be khat ala a he je be khat na ko na kisim hi ji a chu leisit a ko na hung kon hi ji a chu leisit na hi ti bo chu ya adam hung ki sim chu a hung ding pa lima ki sim hi a hung ding pa koi ham Krista Jesu chu ale Krista Jesu Calvary cross a thidinga ana chu Bible chun sim ti la ko na kel moi no that ana ki that sa ti chu ale hichi phala ya chu kel moi no chu Calvary cross a thi chu ki that lo pi ai le ep sei na Bible chu hichi he na dega chun ki pan tu pa zon bung khat isima hi le ati la thu umai thu chu pathin to mai thu chu pathin hi ain sei thla ki na ama ajwan noi zo se ki sema a zo se hi ama adinga ki sim ama ko na pot lo khat cham lo ti chu cha som chang li ga se ta mo chu chi chun thu chu ta sa phe a hung su in ila wa hung che ni hi chi ni pi sei na hebrai lang sim su ki na hele gol lui la ya chun pathinin man cha za chom mangin le lam chom in ami te henga thu ana sajit tu nin nung pha nin wang achapa mangin thu sei tai ati chu icho pathinin to go na nei chu ichi pathin thagau mu theilo pa chun a to go no chu thagau lam to go ni chu ai wa thagau lam to go chu nang le ke ta sa hing te dinga ta sagama hung kila do theina dinga chu ato go nong chu ta sagama chu ahin pho do ong su la do ngai ta chu ya chu ati la thu a omin ale thu to pathin chu za chom ham hilo pi thu chu pathin in ale pathin chu koi ham thagau ati lin pathin omin pathin chu thagau hi in e chi thagau chu thu hin thu chu pathin hi ale e chi thu pathin chu ta sa ong pin ta hi le Bible la so cha pol chun paka Jesu Krista ta sa chun pathian hi na chamkim kolosa bung ni langa se chu pathian hi na chamkim ta sa bangin om jinge ati pathian hi na chamkim ta sa banga om jinge ati mana chu pathin thagau wa noi le sit le wa na dim Jeremiah bung som ni le bung thum cha som ni le sima hi keima hi le wa na dim ka hi lo ham ati je pathian leile wana dim chu hichi ta sa nang le keite be sewa hung peng Jesu ta sa chu abon cha chu adol lo di chu
van le lein bon adol lo chu hi che mariam oi sunga hung ping mi him ta sa khat mai mai chun pathin hi ne jo si sa dol di adol lo pi ai wanga chu pathin hi na attributes ase nai chu pathin hi na cham kim chu pakai jesu krista chun a ume ati bo chu hi che a chon che na ngai dam the hi che a ti tha no no the hi che a chu mi thi jo kai tho the i pi se on chu da ten na ti thil bol ho zo se hi pathina kun lo chun koi ma na bol the poi ti chu ai le hilaya nangin i pi na gel nang ngai tu do le nang gel do ni pi mi him chun gel dan ngai dan tam ta ke nei ai bang bible chu nang le ke gel dan le ei ho philosophy ei ho technical explanation ai pathin lo chu a pathin thu dung zui zo a hi nang le ke ingai dan imu dan hi iki he tu ma cha bi iki he tu ma chu ti hi a hi le pathin chu ta sa phe hong so ekiti hin sagau pum pi a pathin va noi le sit analu pa pathin zo si chu a bon chan ta sa chun hung ping tai ti na hi lo pi chu sagau chu mari oi sunga hung kum sa in ti chun sako zo wa hung pen to in chapa hin putan hi chi chapa chu mi him chi a ko na ping a hi lo ji a chun pathin chapa tin akimin sa tan pathin chapa kiti hin pa in atum bele a chapa aga hin le aga sim dong to lo hi chi pathin ton sot pa isai bung ko chang gu bin ana sei chu mari oi sunga ko na chapa mu theya sagau pathinin mi him te that do na ding le ton sot gama a chen pi ki theina dinga ato gon sagau gama ato gon chu mu thei ta sagam physical war chur hello spiritual dong hello ta sagama mu thei khoi thei ho thei be thei ya ahin ta do na gam chu hi chi chu thu ta sa phe aung ki su na chu hi chu ti chun ga ge le go azu tai ti chun vai pho na ki khu e vai pho na ki khu a go no ya na chi a chun na khu na sung se chu them khat na lu to na ling ko la go ve ta ai wa na gon a the na zo se chu ko tho chu hilaya go tui ka ga sei lo na chu gon go ka in thu in ka ko ne ti ta le chu go na thu a vai pho na khu a ka ko ne na ti chu na lu to na ling ko vai pho na khu na se se ko lo chu a dang gon a the na zo se chu a ko ji a chu ka ko ne na ti bo chu ka ko ne na ti to na ko na se se mi chom hi ja na ko lo na ko na se se mi chom na hi de lo chu go ka in tho in vai pho ka khu in ka ko che de jenge na ti ma na chu vai pho khu a ko lo pa a chom hi ja ida chu a ko pa se mi chom hi de lo mi khat ta sa chunga na hi na bon cha a ko lai lo lai ti na hit bang hi bang banga chu pathi nong to thagaw hi ja ta sa phe a hung pinga pathin ke khat ping long hi lo alo le pathina ko na mal khat ki si ra hung ki so long hi lo pathin hi na attribute thil bol theina le thune na le tha na ngai lut na za la mi him te dinga tat na hin to na dinga ta sa cham kim hi na achun hi chi ta sa mari oi sunga ko na mi him ta sa hin la na pa achun ama achun pathin hi na cham kim ome ati bo he chu ti hi a hi le Calvary cross a pakai Jesu Krista ki khet be a chun pathin chu thi ai ta nai lo chu ti a pathin chu thi dinga ai gel ta a hi le me thi mu som le bung gi na pakai Jesu Krista na la wa mi ni mi tum ki khop na zo si a ke ko ome ati le ai le judaga ma ama phat la ya chun judaga ma chun sunago za thum le som li wa lam na chu Israel te ki khop khom na ale sunogok za thumle som li wa lang ki khom na achun mun khana paka Yesu Krista agachi ta hi le adang mun ho achula pathin ta lo ham pathin chu thagaw ya iti pha la ya le se pumpia dan chu za chom li lo mi hem hi ingai to na hi limited na ingai to ji ai ei man imu pha chin bo ki mu a iga za pha chin bo ki za
I het pha chan bo ki het ji a he eima limitation dung zu ya hi pathian hi attributes a hi na hi iga ngai tu ting le limited jiwa la cho hilaya nang le ke itawa mi thagaw achana ai ro wale min pau hello athoa min gaw thu a sei jing la ya hi America lama ai lo wale Middle East lama ho jong chone ki khom vin tin na taw ve taw amo jong chum mi mal chi ataw naw ki dang za chum chum ki bang lo che pathianin abon cha khat ve don mun adon bu thei chu ai le pathian chu limited banga ege dinga le ei hol a la ya a na hi le khulama tha ding ta lo chu chu ti ai pathian chu a limit dinga le ti chu hilo pathian chu I ti la ya thagaw in he chi thagaw pathian chun ato gon that na na mi him te angai lu ji a thagaw hi na thu a anagon chu he chi thu ta sa hung su chu pakai Jesu Krista ta sa hi dan he chi ta sa chu pa ai lo wale nu leisi na kimin voding anei lo ji achun pathin chapa ti a ki ko a hin Yesun biological ko na ping hilovin thagaw mu thailo to ogon thu ta sa ang ping chun pathin kel ngoi no hi na Johan bung khat chang som ni le ko a ven pathin kel ngoi no van noi chon sit pomang ding pa chu ati he ya chu ata sa sei sit na be hil teng le nol na be hil mong ta sa chun dan noya su tang le chon sit noya su tang nang le ke hlat na dinga chu pathin kel ngoi no kal chu kut sa banga chu ahung ki sa go na tel hin na chang hla banga hung ki he bal the na dinga chu hi je ta sa chu pathinin a hin man cha hi chu pathin cha pa ya ama a chu hi na pathin hin na cham kim zo se zong le Calvary cross a athi a chun pathin athi pon ata sa hi na mi hem lim aput na that na na ato na hi chi ta sa gam chu pathin na dinga gim nam tui dinga akithan na pa bo chu thi a pathin hi na a chu vanoi le set pumpi a Jeremiah bung som ni le bung thum a sei manga chu thagaw chun alo dim so ke ya ipiong paka Yesu Krista na thodo zo wa sei jong chu thagawin gu le cheng anei boy ati khula ya chu gu le cheng nei lo thagaw pathin chu I ti la ya ton so na abang hi jing jing a hi ji a chun Adam zong leise na kisim hi zong le leise pumpi a leingan zo se kimang a hi lo panga chu pathin jong ta sa hung changi akiti ji a chu he ji ta sa hung chang Calvary cross a ata sa athi ta ji a chu pathin chu abon cha Calvary cross a chu concentrate a limited na thi jeng ding banga ngai na ine ya hi le pathin a hi na hi I het chet lo lai ti nei ding ai ya chun I ti pha jong le Bible isim le I taw le ta san I phon do yong le pathin ni khat a hin ama chu thagawa wa noi le se pumpi adim hin ama chun masang la ya konin thim gaw te amang cha in mei kong amang cha in ai lawale sangan po amang cha in hi chun aman anop no man cha ki phung jing ya chu pathin chu thil khana limited lo he chu nilnung ni in wa chapa mangin thu sei tai ati hi mi him chapa mi him ta sapua he chu rom bungi iga sei ta bonga chun rom bungi na sim la chun chang khana ko na chang li hanga chan dan thua ko na thim chan lo na chon se na ko na thim chan lo na chu mi him koi ma cha ki thlat do thei ta lo ji in chon se be ta salim bang pu ati chu chon set be ta salim bang chon set pu thi ta salim ta bang banga chu pathianin achapa hin sola aman thlatna na ei to pi hi ti thu imoben ai esona tilin thu min thu chu ta sa pe ong su ati mana hile ta sa pe chu Jesu Krista chu hitan ama Calvary cross a athi ta ji achun hi che Good Friday ni thum sunga hin pathian inei ta po ve ti jeng ta hilo chu in a gel boy kha le tunia isei khom na ko na hin isi lung gel zu na pai la in pathian chu thagawa ton so na ki hel ti nei lo alpha le omega a jing chu adang lam ngai boy amas abang hi jing jing
Calvary cross a thi wang chu thagau pathian in ato ogun mi him te that na dinga thu ta sa phe hung su pa chu hi chu chapa mina hung ki sa a hung ki vo pa mi him gama mi him that na dinga thi pa bo chu ama thi san ki su na dinga thi bo chu hi ti hi ipom ding dan le bible in pathin khat na to za chom ei hil dan a hi zi in tuni in pathin khat na ta sanem na ta sana ile ama chu thagau pathin ima zo chu chunga vai ho hi na ta sanem hi chi pathin thagau pathin chu ton sot pa Jehovah anakiti chu in ato ogon dung zu ya chapalim pu in mari oi sunga thanana atongin pathina ko na michom hung ki sol biological son ai lo wali mitum bele mo hung ki sol banga gel hilovin pathin ama to ogon zo chu thu chu ta sa hung changa thanana hung to a chapamin ki vo hi amina jesu kiti hi pathin min hi ina ta sanem nangmul ma ni ki kholin pathin thu iga sei khomowa abula ko na tok chan ge ya ena pan khom ji ovin na bon cha chungwa ki pa thu ka sein pathin in het na pe hen lang thu ta lampi ana kai ho jevin pathe bu na pe jing ta ka ki pa